uyu munsi ahahise niki cyabaye uyu munsi mu mateka. Kurikirana ahahise mu mateka. Uyu munsi turi tariki 25 Gashyantare 2022. Turi kuwa gatanu. Uyu munsi ni umunsi 56 wa 2022. Ni ukuvuga ko hasigaye iminsi igera kuri 309 2022 ikagera ku musozo. Uyu munsi ahahise. Ese ni biki byabaye uyu munsi mu mateka? Mu mwaka w'1570 Papa Pius wa gatanu yashyize hanze inyandiko yirukanaga muri Kiliziya Gatolika Elizabeth wa mbere amushinja ubuyobe. Ibi byaje kubera inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza yari maze kwemera umushinga wo kugarura abangilikani bakaba idini ry'Ubwongereza, Church of England. Mu mwaka w'1601 wabaye umuyobozi wa kabiri w'agace ka Essex ndetse wakundwaga na Elizabeth yishwe aciwe umutwe nyuma yo gushinjwa ibyaha byo kugambanira igihugu. Mu mwaka w'1342 Abahorande bari batuye mu gace ka Hudson Valley mu gace kitwa New Netherland bishe Abahinde benshi bari baje kwaka ubuhungiro kubera guhunga abandi Bahinde bitwaga aba Mohawks. Mu mwaka w'1779 Abongereza bamanitse amaboko ndetse bava mu gace ka Illinois. Mwaka w'1781 umujenerali w'umunyamerika Nathaniel Greene yambutse umugezi witwa Dan yerekeza mu gace ka Cornwallis. Tariki nk'iyi mwaka w'1791 Perezida George Washington yasinye iteka rishyiraho banki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tariki nk'iyi mwaka w'1804 Thomas Jefferson yemejwe nka perezida mu nama yahuje abademokrate ndetse n'abarepublike. Tariki nk'iyi mwaka w'1815 Napoleon Bonaparte yavuye mu buhungiro mu kirwa cya Elbe agaruka mu Bufaransa gufata ubutegetsi. Itariki nk'iyi mwaka w'1831 ingabo za Pologne zahagaritse umuvuduko w'ingabo z'Uburusiya mu ntambara barwanaga icyo gihe babahagarikira mu gace kitwa Groshow. Mu mwaka w'1862 ingabo za Confederation cyangwa se ingabo z'amajyepfo ya Amerika zari zikomeje kwigumura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahunze agace ka Nashville muri leta ya Tennessee. Mu mwaka w'1910 Dalai Lama wa 10 wo mu gihugu cy'Ubushinwa yahunze Ubushinwa yerekeza mu gihugu cy'Ubuhinde. Mu mwaka nk'uyu mu 1913 hashyizweho itegeko ry'imisoro ku nyungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'1919 leta ya Oregon yashyizeho itegeko ry'umusoro ku nyungu kugira ngo ibashe kubona amafaranga yo kubaka za kaburimbo muri iyo leta. Itariki nk'iyi mu mwaka w'1926 Pologne yasabye guhabwa umwanya uhoraho mu kanama k'amahoro ka League of Nations wagereranya nka Loni y'ubu. Mu mwaka w'1983 kuri iyi tariki ingabo z'Abanyamerika zigaruriye agace ka Kasserine muri Tunisia nyuma y'iminsi 5 zari zikambuwe n'ingabo z'Abadage. Mu mwaka w'1944 ingabo z'Abanyamerika zasenye indege 35 z'Abayapani muri Mariana na Guam. Mu mwaka w'1948 abakomuniste bigaruriye igihugu cya Czechoslovakia. Mu mwaka w'1952 ingabo z'Abafaransa zavuye mu gace ka Hua-Bin muri Indochina mu ntambara yo gushaka ubwigenge bwa Vietnam ndetse n'ibindi bihugu nka Cambodia na Laos. Mu mwaka w'1934 umuteramakofe Cassius ariko waje kwitwa Muhammad Ali yabaye champion w'isi mu materamakofe baremereye nyuma yo gutsinda Sonny Liston muri round 7 yikurikiranye. Mu mwaka w'1986 Perezida Ferdinand Marcos wa Philippines yirukanwe ku butegetsi muri Philippines. Mu mwaka w'1990 Violeta Barrios de Comoros wari ushyigikiwe n'Abanyamerika yatsinze amatora atsinda uwari perezida wa Nicaragua Daniel Ortega bacinjaga kuba umukomuniste. Ngewe nitwa Shadadi Habimana, reka dukomeze tubane.